ne podržavam to što je gospodin Đurđević uradio, ali apsolutno podržavam i branim njegovo pravo i njegov stav da promeni prezime. To je njegov lični čin i njegova lična odluka i u tom smislu ja mislim da je to potpuno njegova lična stvar. Ta, naravno, odluka ima i političku dimenziju i to jeste, s druge strane, i politički stav. I kao takav stav ja bih podržala sigurno da će to doneti dobrobit Bošnjacima u Sandžaku, da će doneti dobrobit bilo kome, da će nekome poboljšati život, da će nekome kvalitet života biti poboljšan, no bojim se da neće i da je to samo, da kažem, prosto jedan incident, jedna incidentna situacija koja je vezana za predstojeće izbore za nacionalni savet. Nacionalni identitet je važno uporište za svaku osobu ili bar za većinu građana danas u ovakvoj našoj državi, ali mislim da se to na pametniji i drugačiji način može raditi mnogo bolje, dugoročnije, da bi trebalo i neke vrste javnih rasprava organizovati, debata, dati argumente istorijske, naučne i onda to onda ima neku vrstu onda, da kažemo, osnove. Ovako je sve nekako stoji u vazduhu i nema puno uporišta.